continue Ebenezer Miracle Worship Center. Na ekwamboni a opambo Ebenezer da ko yi adom. Dodo na nim say friend Prophet 1. Kwa wade mafoso na mpese me kama bia sefa na nyina eti. Nhu nipa corporate na papa oye. Eni say na papa ye police ni ene ye de ni ba Kumasi na me maame eyare na yakopon na papa yi ensa so esa me maame yare. Enimu won na me yese ne makoto nyom de aboa adwuma oye. Satan na be na bia emfa me da. Pambo Ebenezer da ko yi adom na ye be ma wodi kan won me dae. Abepi o na me beda mo sanyi sembe mu a. Wa pa me chew. Se me ko se nyi sen se ne be ya nanim enwu ase na nipa bekoso aba na asori oka na ye mmobo na me so ma pene makoye ni se igo ni to aso menyim na o makose no no ati ni ko che me hospital se me nko me kwa mama mfa me yankasa mi din enko hospital me mudi fifo se me be ya o mu mu chi apan na me so ma pene me kwa na makoye na to aso ni me yesa edumre bi pa se me ko hospital wa doctors ni nyom so mu ti me nye na makoba bi fifo oni Kumasi ko mu de me ko hospital ni mako hospital we house na fide ye ni mu ti de konkan me mo kire me se me konkan ti na be mu ma kira kwan asemi ya mama ni hu na mpese be kama bi ase nyina ate ni se igo ni to asoa na me ameta ase na se de be papa yi de me fa so se ma hwe ya da chi bi no ebe ha me edidi mu a be me bi ba na so ka so be ware me a opanyin se be ma we ntimi muawo de nta wo ye sa ne so se bi be ware na se nipa ni fi abonten a o de me kope empina chi on na me twin ye timi ntwaso tube 20 no nipa ni fi abonten dia ba ma nipa na koso o timi muame enti be ma bi be ka che so be ware no no an ka che me na se be bo ade a betimi aboa me ye tutuye ade be chi ama ma ye wedding na me ye se me koye me nsa ne me nan e wo sanu no ka che so ba be fa me wo timi wo kwa na ba pe baaye e de ne ka be fa me kwa he ma kokko bi be na so ni wo side ho woni me kwa da wo ne ka mu ka che me se e wo musa me ware die nanso empra kin no e be koso woni me da na ma me sika no Sunday see mi wo salon ho tade chi ye wedding ne chi no papa yi koso ari sane me kempna eti me nyem ye enyanu na do fumo mu tie me Pambo Ebenezer opanyi woni na e kase wa woni masema be ken se entru bi enim de mpesa wo tia se ne se ugo ma no se ma me nka nche obi ya se bibi sa ko so me ne wontam woni ma dia wa fa se be dum bi no be kase de me kan nya no kwenti no me so me fa me ho adwen me ware ye ne chi no oni mi da ma me nyem be bo wa mane and I'm on this case. We go say yes. To me, Kofi, I make one of my family. What you say, there be man. She had that with himself. Committee. To be Kofi, I'm saying, say, me say, Anya, nipping himself. Worry, it is a minimum. We say, Nimi Kunin. So, me say, yes, or bow on him, and I nim Bema on him. Yes, and I say, Yamakana, when you may come what is open. You know, when you may. Nipping is no himself. We need to break and I knew. And so now won't make come a crack show. So when I won't hear me. Asuma make me kind of kwa keke DNA test na bebem ama prove say dey make ye no kre o du mani mo asese me dem yedwama moni na asem de ba ye no wo twe be ma ne baka wo ho say me bie ma no o be ma ne du mani mo asese me tia wa asena me twe mpona enso me ni makuma mu kanya kopon so no kre nipa ne nyakopon ni say wo na na ma twe mpona ama manyem edidi mo nyakopon ye madom ma me wo ye ye to akwara ni de nipa ni na ni so me se kodu break ba enso me ka kire wo say akwara me mo ni be wi aso na ye madanso die say one ma chimpana DNA test na pese ko ye meni wo na wo ba mesese wo ba fa ko do break di wachi wadanse fu bi opese wo ba e wa asem we ma ye krado ni so e be say menya mpani fa kuku da mo mpedi mechi wo ma asem be dam asem be ko biara na minim se no kwen na make graphic mu o TV su o and film stations be bia me ma 3 days papa me ma 3 days me di film na me fa bi so nkan so when kwai odi asem be fa so a ehu nipa property a wo ye me so na make so so de oni bisa na me dada de ka me ho a me ne nkokro mu ha sei hwese nya wo be ka asem wo ya fa ko se se ma ye krado ma tra se ewuram e wo me hu ne bi asem e wo hu se woni obi obeta wachi a na so ni bi asem ye ya wo de wo sika e na wo de wo asem ye no krakra de yi fita bo ma ne dane tuntum e san wo sika nti emne bi eche me mpona che ko so me ni wontamenti no ma me poma wofo ebedi wachi ma asem ko court wo de yekosie ye bi de me yi obi adanse ni onyankopon a wo so ye wo hwe me no mi so so wo nyame ne nyankopon dwuma na wo ya mpa papa me tun sa frɛ wo me sense su bi me ma na me nsa ye koye DNA test ama prove say de me kan akora no ye me ba na munim se kojo peke ne me wo ye no papa obani eye wo ba me ka che obigini no me ye di hye se ka won kasa betena se adwe wo se kone ma ha no ni se yigu be yi ni se igu se le be ya wa so ni be gina na ni ngwase encounti wonti ni anhwe ni nyina egu mani ho ase
egu so te wo se wo de wo nye bone da afi na maba bonten ma ye krado ma ye ready enkan krom Kumasi krom FM station biara betemi ne wonka bi da menye sofo ni ngwase ne ba nya wonko na beka bi be kam ebi be ka won so but se de be nipa be hu ni a wo ye na bone a wo di a wo de wo nya wa de se wo sesa wa adwen ewi asem be se me che wo se nye menya na ebu mu kwasea ye mu ma kwasea next time wo na wo ba na so wo tie din bi a ye fe ne kone a wo ma ne nchen my mother say baby be rebi an okre be dey wa say me we mu no me ni obedu DNA test na me see me say ba so life and colored esa FM station will be an abeti me ni umi enu nka enough is enough opani wo gu me ni mu asete samre na be say mani panyi na ehu ni papa poti a wo ye boni a wo di aye me ai du me be ewie me ye fo yale me da wona me timi nka me ho wo suma dem nkuma ne be share me ofie wa so ni panyi e fe na de do ka dem nkuma ne be share me so ni nyina shi deny say wo nye bibia sada ejina wa so dem gumani mu ase se me ni adanse die bia me twanya se ka won kasa betena se hu se ma ya kwere ibone se ma sumu matamu che asuma yem dwuma ayem kutu dwuma me hu fie me to watade na wudi me kone kubutu na me butu na me ni asoko me butu ho da ho ba woni mu de wo beka se me bia me ye so panyi ni na woni mi gogo anyi mi aye ba ku se egu me ni mu ase e be se me kire wo se akola no ai ye me wo no ma ye betu ni din wo fie ko no akola ni ye wo ba ni akopon na me dance ni me ni kire se ma me ka kire we na be bia wo bia wo te sa se mo ya me ma na me yensa minti so mi fa bi so nka ho ya mpesa me kire won se wiase papa anya hia bone so anya hia panifo ka bibi sesa kokram wan fere so be tare wo hene so a wo so fere so de asawa fufu be tare so ma brew ni nipa bone sem ne yahudi a mi di wa brabon da chi bi ni be gu samsem papa wo he na makoka de na ache me bent ma yema ni se me ba bon tia be ka de mi ni mu nyina fa wo ho e kwa wo de ma fa so ni se yi ko bebebe ma brew me ba be ka de mi ni mu nyina nti hye bibi yie e sa obeti me nka 3 days me ni nko krom ha sei obi abeti nka FM station be invite me TV station biara I'm ever ready to talk they can hear me me fa bi nka wona me bi so free mu da wodi ayi me kwa wodi me afaso na person become obi ati she kwa wodi me afaso akola kitwa me woni ma da na me yigu wa sorry tu pa me chewo se me ko yin se ni wo se na be ya wani mu ase bi hu mo bo na makoye bi hu mo bo na makoye opambo Ebenezer da kwa yadom papa wo se wonye boni dey be se me kire wo se wo cap ayemma no bia beti wonka asem ne ba e beginning no gina wa sorry dey am ehwe nyankopon anim ka se me ni evidence bia e kire se wona ma twentena afa na mbe ne so this is the time has come se me be prove me evidence papa DNA test dey chat we dey kululu bia ni bible die bia ni aban pani for papa me do be ko snake for ho waju for bia beti me ni umi nka FM station American life Bijina swaka Snitch for befrew waju for befrew empany fu obi biara ebe from waka ide minimum ni say oni mi ada ki say igwa bo medu so ye ma be say minyin say ni engu eti so wo ti say ye go ma no asem obabi a me di ka ma wa so ate de ekoso say we say me na be so kuku dama on be di mechi e wa asem wo mu on bi ti wa so na ka be so waka satra mu se kwani ma yo bo papa di na me nya obi de ama ye ho na be ye sa de wa bo ma no egumegu ani mu ase asante family wo bu ye ni mu ase wo se wo nye bone da sata mi ye be hu se me na mi twan draw se wo na wo twan draw na me se ko DNA test na de wo pombo be ye mi so enna mi be gina so DNA test na mi be gina so prove a che Ghana man nyina se wo kwabo Ebenezer da wo mu ni dia wo dia ye mi nie enna me ba bon te ba be ka DNA test no enna ye me final enna ye me yi prove am se wo ni abo akora na ni penyina ni sunim se koju break ban eye wo opambo Ebenezer da ko yi adom a dodo na nim se for prophet 1 eye wo ba me da wase ya me ka say me dey di comfort maybe echem na me tumi Ebenezer Miracle Worship Center na ekwan boni a opambo Ebenezer da ko yi adom a dodo na nim se ye friend prophet 1